Bos project, bos project. Demen tapi dosa. Apa mah? Enak aja. Dolanan geni panas perih tek lakoni sing tek demeni wong wis duwe rapi Tenopi bos Frozen ibu ajak sayang ibu ajak sayang nitip rasa karo wong duwe keluarga berat sunarima najan batin kesiksa demen tapi dosa terus mama sayang. Bunda Arul priwen mah priwen Bunda Arul Tenopi sayang Bos Frozen kadang seneng yen lagi bareng kadang juga karena sering ditinggal. Sering di apa? Menjiwai banget sih mah. Oh kisahnya. Duh nang apa sundemen bae ning sampean sing wis ana rabine mano kadara dicapit yuyu sun rela najan diwayu man cinta nitip rasa karo wong duwe keluarga berat sunerima najan batin kesiksa demen tapi ayo mama terus sayang terus sayang terus ibu ajatku sayang. Lagi bareng kadang juga karena sering ditinggal. Tenopi sayang Bos Frozen iya Tenopi sayang terus awur Tenopi Bos Frozen. Duh nang apa sundemen with you.
Bos Frozen, Bos Frozen, Bos Frozen. Sidak Cadevi. Budarul, luar biasa, Tenopi luar biasa, luar biasa, luar biasa Tenopi. Kadang senang, yen lagi bareng, kadang duga karena sering ditinggal. Iya, no kamel, no pela, no pela. Cantik. Budarul. Duh nang apa sundemen bae Tenopi. Ning Tenopi sing wis ana rabine Bos Frozen. Manuk darah dicapit yuyu sumrila bagian diwayu. Tenopi resiko dolanan geni panas beri tekelakoni sing tak jalani demen wong duyabi. Tenopi iya. Buat Rabas cinta main rasa mbak anak karo wong duwe keluarga berat sudah lima najan batin kesiksa demen tapi dosa. Luar biasa. Thank you Tana. Nambih Purug. Enggak. Nambih deh. Oh, udah. Oke. Gua aja terima kasih Bunda Arul. Oke. Bunda Arul dan juga Ibu Hazat, Ibu Rastina, Ibu Rantina dan juga pengantin Mbak Ana.